erretorearen baimenarekin, hasiera ematen diot ekitaldiari, hitza ematen diot Euskal Herriko Unibertsitateko erretore jaunari. Lehendakaria, sailburua, aldun nagusia, alkatea, Paulis irakaslea, erretoreak, agintariak, unibertsitateko klaustro eta komunitatekideok egunon. Hauxe da, errektore izateko aukeratua izan nintzenetik lehenbiziko ikasturte berriaren irekiera. Baita, erretoretza taldeko kidentzatere. Urtarriletik hona igaro diren hilabetiak, biziak oso izan dira. Jardun askokoak, ez bakarrik Euskal Herriko Unibertsitatearen barrunbeak gertutik ezagutzea bladelako, izan bere ariketa dentsoa, baina batez ere hartutako konpromisoak betetze bidean hasi garelako. Esta intensiva entrada en el rectorado el curso pasado culminó este verano con el viaje a Boise e Hiroshima. En Boise State University coincidimos con el Lehendakari, tanto para el Jaialdi como para lo que fue el objeto principal de nuestro viaje, sentar los cimientos del futuro campus transoceánico mediante, como citaba la secretaria general, el Memorandum of Understanding entre nuestras universidades para lanzar proyectos académicos colaborativos. Hiroshima University ere izan nintzen, hiriaren eta herriaren kontra bomba nuklearra lerrarazi zeneko 80. urteurrenean. Munduko beste 10 unibertsitateekin batera, bakearen aldeko adierazpena sinatu genuen. Hain justu ikasturte hasierako irekiera ekitaldi honetara ekarri nahi ditut bakearen aldeko eta gerraren eta armagintzaren aurkako mezuak. Estamos detectando una preocupante ola militarista en Europa y pensamos que las universidades deben hacer frente a estos cantos de sirenas. Kenneth Rogoff, ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional y catedrático en Harvard, nos advierte: "There is nothing good about having to buy a tank instead of building a school". Junto a esta escalada armamentista vemos cómo el hambre vuelve a ser utilizada como un arma de guerra más. Así ocurrió con el Holodomor, que hace 100 años impuso la Rusia soviética sobre Ucrania, ahora la ataca directamente. Y así está siendo hoy mismo en Palestina. Como titula Omar El-Akkad, algún día, cuando no entrañe riesgo, cuando podamos llamar a las cosas por su nombre, cuando sea demasiado tarde para exigir responsabilidades, todo el mundo habrá querido estar siempre en contra. Denunciemos el ataque de Israel contra Palestina, llamemos a las cosas por su nombre, genocidio. Hagamos un minuto de silencio solidario con el pueblo palestino. Israelgo gobernua Gazan praktikatzen ari den gosete, suntxiketa eta hilketak salatzeko minutu bateko isilunea egingo dugu Palestinako herritarrekiko elkartasuna adierazteko. Eskerrik asko. Jarraian, igaro den ikasturtearen balantzea egin dezan hitza ematen diot Leire Garmendia Euskal Herriko Unibertsitateko idazkari nagusiari.
Leire, gerturatu asko mikroa. Lehendakaria, errektorea, zientzia unibertsitateak eta berrikuntza sailburua, herri agintariok, errektoreak, Euskal Herriko komunitateko kideok eta ikasturte hasierara honetara etorri zareten guztioi egunon. EHUk 46. ikasturteari ekiten dio eta ondorioz 2024-25 ikasturtea ixten dugu. 56.000 ikasle inguru igaro dira unibertsitateetako ikasgeletatik. Eta 108 gradu, 107 gradu ondo, eta bizitza osorako 183 unibertsitate prestakuntza eskaini dira. Aurreko urtean, baino 19 gehiago. Gurera, ikasleak erakartzeko lanean, garrantzitsuak dira oso EHU azokak eta ateirekiak. Donostia, Gasteiz eta Bilbora 12.000 ikasle eta euren senideak gerturatu ziren gure eskaintza akademikoa bertatik bertara ezagutzera. Ateirekien, ia 200 ekitaldietara berriz, ia 6.500 partaide hurbildu ziren. EHUren izaera publiko eta sozialaren adierazle, arrakasta akademikorako programan, 3 adultundien aurrak eta nerabeak babesteko sistemetatik datozen 42 ikastek parte hartu dute. Eta fondo sozialarekin, zaurgarritasun egoeran dauden 35 ikasle lagundu dira. Ahaztu barik, gure ikaslentzako duen entzute eta erantzute sareak. Lehen saria jaso duela unibertsitateko informazio eta orientazio zerbitzuen topaketan. Zaintza ere unibertsitatearen ezaugarria da. Hala, arreta psikologikorako zerbitzuak aurrekoan baino 16% gehiago hartatu ditu. Suizidioa prebenitzeko euskal estrategiarekin bat etorrita, gatekeeper prestakuntzan ere eskaini da arriskuan dauden ikasleak identifikatzeko formazioa. Hain justu, gaur iraiak 10 suizidioa prebenitzeko mundu eguna da. Halaber, 4. berdintasun planaren barruan, STEAM bokazio goiztiarrak sustatzeko ingeniatu Sudako kampusa antolatu da, proiektu pilotu gisa. Bilboko Ingenieritza Eskola eta Zientzia Teknologia Fakultatearekin batera. Ekimena arrakastatsua izan da eta jarraipena izango du. Praktika profesionalak formazioaren osagarri garrantzitsu dira, eta ia 14.000 egin dira. Halaber, praktiken proiekzio globalak enplegagarritasunaren eta nazioarteko atzean duten garrantzia erakusle atzerrian egindako praktikak 23% igo dira. Por supuesto, garantizando la calidad en la docencia, así como la adaptación y la mejora continua, que son señas de identidad que sustentan nuestro compromiso con la sociedad. A lo largo de este curso se han realizado evaluaciones internas en 8 centros y además 4 han renovado su acreditación institucional. Ikerketa eta transferentzia ere badira ezagutzaren ardatz eta EHUk bere lidergoa sendotu du. 2024 eta 25 ikasturtean 546 doktorego tesi defendatu dira, aurrekoan baino 9% gehiago. 268 nazioarteko aipamena izan dute eta 230 lankidetzan egin dira beste erakunde batzuekin. Euskaraz egin direnak 82 izan dira eta 57 lortu dute bebai nazioarteko aipamena. Zientzia, teknologia eta berrikuntzaren euskal sarearekin elkarlanak duen garrantzia kontziente gara ere. 326 tesi ari dira bikaintasuneko euskal ikerketa zentroekin batera zuzentzen eta 645 sareko beste eragileekin. Gainera, 84 entitaterekin egiten ari den ikerketa eta transferentzia ekintzetan 923 ikerketa proiektu partekatzen ditugu. Bestalde, 2024an, 4.277 artikulu argitaratu ziren. Atze 326 indizea lortu du EHUk Web of Science atari zientifiko ospetsuan. Aurreko urteko zifra 9%an gaindituta.
En cuanto a los proyectos de investigación, la EHU ha conseguido 53,6 millones de euros en convocatorias competitivas nacionales y autonómicas y 12,5 millones en convocatorias internacionales. A destacar los recientes resultados de la convocatoria Generación de Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, donde hemos conseguido 14 millones adicionales, con 98 proyectos y 30 becas predoctorales. Somos la sexta entidad a nivel nacional que más proyectos ha conseguido. Industria jabetzaren arloan, 84 patente eta lizentzia ustiatzen dira, eta 44 spin-off daude martxan. Gainera, 2400 enpresarekin aritu gara elkarlanean eta kanpoko eragileekin ia 14 milioi euroko kontratupeko diru sarrerak izan dira. Todos estos resultados y la autoexigencia compartida con la comunidad universitaria han contribuido a mantener la posición de la EHU en el ranking de Shanghái. Analizan más de 20.000 universidades de todo el mundo y la nuestra se mantiene entre las 400 mejores. A nivel estatal estamos en tercer lugar. Además, nuestra universidad está entre las 125 mejores universidades jóvenes del mundo, de acuerdo al Times Higher Education. Cabe destacar que en la edición de 2023 estábamos en el tramo 251-300, por lo que la EHU ha realizado un relevante ascenso en su posición. EHUren jardunak lurraldean bere biziko inpaktua dauka. Hasteko gure hizkuntzaren erabileran. Euskaraz ikasten du ikasleen 51%, eta euskaraz dira graduko kredituen 54%, eta masterren 19%. Halaber, euskara biziberritzeko bestelako ekintzak egin ditugu aipatzekoak, Elujarrekin hitzarmena berriztu da, alor ekonomiko eta profesionaletan euskara duen garapen lexiko diskurtsiboa monitorizatzeko eta ikertzeko. Ikastegiak bikain ziurtagiria lortzen ari dira, eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideak bermatzeko, kontratuak esleitzeko hizkuntza klausula bereziak zehaztu dira. Enplegagarritasunari begira, Lanbideren azterlanak dioenez, 2021eko promozioko tituludunen 80% lanean ari da graduko ikasketak amaitu eta 3 urtera. Eta egindako ikasketekin lotura zuzena duen lanpostu batean ari dira 87%. Gainera, 10tik 6 lehenengo lana lortu dute urte bat baino lehen. El impacto en la sociedad de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, va más allá de los datos de empleabilidad y el éxito de los resultados de investigación y académicos. Nos debemos a nuestra ciudadanía, por lo que nos mantenemos en el firme compromiso de acercar la ciencia a la ciudadanía. La 24ª edición de la Semana de la Ciencia acogió a más de 17.000 participantes y la 5ª Noche Europea de las Investigadoras e Investigadores, más de 9.000 participantes, ambas con un notable incremento. Tenemos activas 55 aulas, universidad, empresa, sociedad y 11 están en tramitación, así como 16 cátedras. Campusak ere erreferente dira, lurraldean azpimarratzekoak diren ekintza berriekin. Donostian gaudela, adibide gisa, Gipuzkoako kampusa, teknologia kuantikoan eta jasangarritasunean, zehazki, ekonomia zirkularrean erreferente da. Osasun arloan, EHUk gizarte eragilekiko elkarrizketa eratzeko osasun komisionatua izendatu du. Plan eta aliantza estrategikoak abiatzeko. Hala, esfortzu berezia egin dugu medikuntzako profesionalen kopurua handitzeko. 32 plaza gehiago onartu dira euskaraz, Eusko Jaurlaritzak gradu osoan irakaskuntza euskaraz bermatzeko konpromisoa hartu duelako. Gainera, Bizkaiko kampusa Bilbon zabaltzeko lehen pausoak egin dira. Besteak beste, Bilboko udalarekin, EHUren odontologia klinikoa soziala hirian zabaltzeko. Nazioartean ere, EHUren proiekzioa indartu dugu. Hala, titulazio bikoitzak, nazioarteko unibertsitatekin partekatzen ditugunak. 48% igo dira, eta hizkuntza ez ofizialetan eskainitako kreditu kopurua 118%. Ikasle eta irakasle eta ikertzaile mugikortasuna ere indartu da.
Kanpora joan diren master ikasle mugikortasuna 75 igo da, eta gurean izan ditugun nazioarteko ikertzaileen kopurua aurreko urtean baino 35 handiagoa izan da. EHUk nazioarteko sareak indartzen jarraitu du, eta Enlight, Europako Unibertsitate Nazioarteko sarean, EHUren lidergoa lantzen ari gara, Latinoamerikar graduondo sarea ahaztu gabe. Bide horretan ere, EHU badator Arku Atlantikoaren makroeskualdearekin, proiektu honetan sareak sortzeko. Crusoe sarearekin harremanak ezarri ditugu eta estutu Pau eta Aturriko herrietako unibertsitatearekin adibidez. Hemen Euskal ikasketerako gradua ikasketa bikoitza izateko hitzarmena sinatu dugu. Bestalde, urrats bat gehiago eman dugu, Itzaiz gaindiko kampusa sortzeko. Elkar ulertze memoranduna sinatu dugu Boise State Universityrekin. A continuación me referiré al personal de la EHU que ha posibilitado todo lo anterior. Es nuestro compromiso la estabilización de la plantilla y la mejora de las condiciones laborales. Bide horretan, irakasle eta ikertzaileei dagokienez, negoziazioaren bidez ordezkoak arduraldi osoan kontratatzeko bidea zabaldu da. Doktore aurrekoen ikertzaileen soldatak eguneratzen ari gara. 5 urtekoen kasuan, etxeko negoziazioa lehenetsiz, irakasle ikertzaile guztiek aukera dute eskaera egiteko. Eta gauzatze bidean dago 2024ko EPEA. Txanda libreko 173 plazak eta promozioko 28ak zehaztuta daude. Teknikari eta kudeaketa eta administrazio zerbitzuetako langileei dagokienez, kontziliazio neurriak ezarri dira, eta ia 1.004 pertsonak finkatu dira otsailean ebatzitako lan eskaintza publikoan. Mugikortasun handia eragin duen prozesu honetan izandako pazientziagatik esker ona adierazi nahi dizuet guztioi. Asimismo, se está trabajando con Osalan en reforzar el servicio sanitario para atender a las y a los trabajadores con personal sanitario propio de la universidad en los 3 campus, y se ha creado la Dirección de Bienestar y Cuidado de las Personas. Ya se han avanzado, junto con otras entidades, en localizar el servicio integral en el campus de Álava. Ante la imperante necesidad de digitalización de la EHU, se ha avanzado en la gestión digital y reducción de la burocracia, con la definición y puesta en marcha de nuevos procedimientos. Se han dado también los primeros pasos para iniciar la rehabilitación de las infraestructuras que suponen un riesgo de seguridad para las personas del campus de Vizcaya, así como la reforma de la Plaza Miquel Laboa, en colaboración con la Facultad de Bellas Artes. Amaitzeko, EHUren gobernantza eredu berriaz hitz batzuk. En los últimos meses estamos trabajando en un nuevo modelo de gobernanza y en ese camino se han dado los primeros pasos para impulsar la construcción de la comunidad EHU, su identidad y su vida universitaria. Txillidalekun egin zen marka erabirrituaren aurkezpena eta baita EHUren ereserki izateko asmoz sortutako eunenekoak, kanta Luka Fanelli eta Jone Uriak lankideak sortuta. EHU jaia ere ospatu zen Leioan, komunitate bizitza eta nortasun sentimendu kolektiboa indartzeko, hurrengoa Gipuzkoako kampusean. Indartu eginda unibertsitatearen konpromisoa kode etikoarekin eta Palestinako manifestuarekin. EHUk ez du harreman berririk izan Israelgo unibertsitate eta erakundeekin. Halaber, gure unibertsitateak ahalbidetu du Kazen Buidar zuzenbideko doktorego tesia Cisjordaniatik defendatzea eta Maria del Cielo Galindo Puyalek kitsuaz aurkeztea Boliviako emakume indigena mehatzarien parte hartzea politikan eta hau izan da bere master amaierako lana. Errefuxiatu ikasleei dagokienez, 72 ikasle izan ditugu. Bakearen aldeko adierazpena sinatu dugu Hiroshiman, Bakearen aldeko unibertsitateen konferentzian. Eta urrats kualitatiboa eman dugu ikerketa arduratzurako zuzendaritza sortuta, ikerketa praktika honetan oinarrituta, ikerketaren etika, gardentasuna eta erantzunkizuna sustatzeko eta unibertsitatearen autonomian sakontzeko.
Gobernantza eredu hori ekainean lantzen hasi ginen EHUko estatutu berrietan islatuko da. Amaitzeko esker ona adierazi nahi diet gurekin Euskal Herriko Unibertsitatearekin elkarlanean aritu diren kanpo erakundeei. Euren laguntza eta lankidentzari esker lortu ditu EHUk helburuak eta emaitza hauek. Hortaz, eskerrik asko Eusko Jaurlaritzari, Eusko Legebiltzarrari, foru aldundiei, udalei eta gure inguruko eragile sozial eta ekonomiko guztiei. Eta nola ez, gurekin ikastea eta hastea erabaki duzuen hoi. Besterik gabe, eskerrik asko zuen arretagatik. Eskerrik asko. Orain, gure ikasturte hasierako hitzaldi berezia, nagusia, egingo dugu, eta horretarako Maria Paulis, gure irakaslea, doktorea eta katedraduna konbidatzen dugu hitza hartzeko. Mila esker, lehendakari jauna, errektore jauna, errektore oiak, herri agintariok, klaustruko doktoreak, lankideak, ikasleak, egun on guztioi. Lehenik eta behin eskerrak eman behar dizkiot gure errektoreari hemen hasierako ekitaldik honetako hitzaldia ematea gonbidatzeagatik. Ohore handia da niretzako benetan. Eta hitzaldi honentzat izenburu baten bila, nenbilenean, honelako, zientzia emultsioan aniztasuna batzeko artea, edo zientzian emulsion, el arte de unir lo diverso izenburua bururatu zitzaidan. Eta egia esan, hitzaldia prestatzen ari nintzela, konturatu naizela, ezberdinen arteko batura horrek nire bibilbidean izen duen garrantzia. Ibilbide hori, orain dela 35 urte hasi zen, kimika ikasten hasi nintzenean, hemen, kimika Ibaetako kampusean, baina kimika fakultatea 15 urte lehenago hasi zen Altzan. Orduan, orain dela 50 urte, 117 ikasle hasi ziren lehen aldiz kimika ikasten, Gonzalo Martín Guzmanen dekanotzapean. Beraz, ohore bat da niretzako, zuekin gaur hemen ospatzea 50. urte aurren hori. Ikusi daitekeen bezala, fakultateko sarrera ez da gehiegi aldatu 35 urteetan, ez da bertara ikastera gerturatzen diren ikasleena ez da. Egia da, garai hartan, kimika ikasteaz gain, bagenituela beste zeregin batzuk. Adibidez, voleibol talde bat osatu, eta egia esan, garai hartan, Gipuzkoako kampuseko irabazleak ere geratu ginela urte batean. Esan beharra dago, baita, gero Gasteizera joan ginenean EHUko konpetizio jokatzera, Gasteizko kirol eta hezkuntza fakultatekoek sekulako jipoia eman zigutela. Baina hemen Gipuzkoan txapeldun geratu ginen. The chemistry faculty also allowed me to finish my chemistry degree studies within the Erasmus program, and I'm sure that you can know in which country I did this stay by the graduation ball picture that you can see here. It's true that probably this was the first time that I started learning of giving the value to diversity, okay, to different cultures, okay? Because from the 4 men that you can see here wearing a kilt, only one of them is a true Scottish. The rest are from all over Europe, okay? Probably it was this stay and these benefits that I got from this Erasmus stay which led me to accept the offer that the chemistry dean
did to me to become the Vice Dean for International Relations in the period from 2016 to 2020. Okay? So it was a way of thanking the Erasmus program, all those benefits that I have obtained while I was a student. Okay? After leaving this Vice Dean period, I didn't fully leave the international relationships because at the moment, since 2020, I'm one of the, I'm in the group of managing the double master in polymer science between the University of Bordeaux and the University of the Basque Country. This double master was established due to the complementarity that was seen between the LCPO and polymer researchers in the research that we were doing in Bordeaux and here in San Sebastian. And with the help of Euskampus and the rector groups then from here and from Bordeaux, we were able to establish this double master, and since then, many Basque, Spanish, French, and students all over the world has followed this double master between Bordeaux and the University of the Basque Country. Cuando acabé mi estancia Erasmus en Glasgow, regresé a la Facultad de Química a realizar mi tesis doctoral bajo la dirección de Mario Montes en el grupo de Ingeniería Química. Dicha tesis doctoral se titulaba Estudio de catalizadores de platino y paladio soportados para la eliminación de compuestos orgánicos volátiles. ¿Qué son los compuestos orgánicos volátiles? Bueno, pues como su mismo nombre indica, son compuestos que se producen tanto en la actividad industrial como en el transporte y que pueden ser contaminantes primarios, es decir, tóxicos por sí mismos, o contaminantes secundarios produciendo smog fotoquímico o ozono a nivel troposférico. Con lo cual, nuestro objetivo de la tesis era eliminar dichos contaminantes, ¿vale? Y para eso utilizábamos un catalizador, que es un catalizador sólido, en el cual ocurre la oxidación completa de los contaminantes a CO2 y agua. Con lo cual, aquí ya empezamos a ver las dos fases y cómo la interfase entre esas dos fases, gaseosa y sólida, es la que nos produce los beneficios de eliminar esos contaminantes orgánicos. Hacia el final de mi tesis, profesores de la Facultad de Química se dieron cuenta de la necesidad de investigación y de servicios en el ámbito de materiales poliméricos, plásticos, que había en empresas locales y nacionales. Por lo tanto, decidieron fundar el Instituto de Materiales Poliméricos, Polimat, bajo la dirección del catedrático en Química Física, el profesor Juan José Irwin, y el catedrático en Ingeniería Química, el profesor José María Asúa. Para mí fue un gran honor celebrar el año pasado el 25 aniversario de dicha institución, junto con como directora de Polimat, junto con los primeros que instituyeron dicha institución, como con las empresas que han apoyado esta institución y con todos los profesores y alumnos que forman parte hoy en día de este grupo. Baina zertan egiten dugu lan edo zertan ikertzen dugu Polimaten? Bueno, polimeroen munduan egiten dugu ikerkuntza. Vale? Ikerkuntza hori badijoa baterien mundutik, bai, medikuntzan erabili daitekeen polimeroetara. Baita 3D inprimaketan edo polimero horiek sortzeko erabiltzen diren erreaktoreen ingenieritzan ere. Eta atal horretan, hain zuzen ere, da nire taldearen ikerkuntza arloa. Izan ere, ur fasean dispertsatutako polimeroen ekoizpenerako erabiltzen den emultsio polimerizazioa da alor nagusia. Baina zer dira polimero emultsio horiek? Bueno, ikusiko bagenu erreaktoretik lortzen diren emultsio horiek esne likatsu baten antza izango lukete, bale? Hor dakazuten antzekoa. Baina mikroskopio batetik begiratuko bagenu, ikusiko genuke 50.000 nanometro inguruko diametroa daukatela polimero partikula horiek. Hau da, hile baten diametroa, baina 500 aldiz gutxi gora bera. Polimero
partikula hoien barruan, gure polimero kateak daude, eta polimero kateak horiek monomeroak elkartuz sortzen dira. Vale? Polimerizazio prozesu honek bere abantailak ditu. Alde batetik, ura erabiltzen degula modu jasangarriago batean prozesu aurrera eraman da, baina baita ere produktuak likatasun txikiago daukala, kate luzeak lortzeko abantaila daukagula eta gainera abiadura handiago batean. Vale? Eta gainera partikula horien morfologia aldatuz, produktuei ezaugarri bereziak eman ditzazkegu. Vale? Baina garrantzitsuena da ez degula disolbatzaile organikorik erabiltzen. Hau da, nik nire tesian deusestatu nahi nituen konposatu horiek bezalakoak. Vale? Baina galdera da, nola lortzen dira polimero horiek. Vale, bueno, polimero horiek hidrofobikoak dira. Vale? Hau da, olioa bezala ez dute ura maite. Vale? Baina izatez, uran dispertsatuak ditugu. Vale? Nola izan daiteke hori? Bueno, hori izan daiteke emultsifikatzaile deitzen diren molekulak erabiltzen ditugulako. Emultsifikatzaile hauek daukate oso alderdi berezia, daukateko alderdi hidrofobiko bat, egongo dena polimeroekin eroso, eta alde hidrofiliko bat egongo dena urarekin eroso. Beraz, gure partikulen gainazalean kokatuko da partikula horien sakabanatzea bermatuz. Beraz, hemen berriro ikusten dugu ezberdinen arteko bateragarritasun hori, interfase hori garrantzitsua dela guk nahi dugun produktuak lortzeko. Eta produktu hauek baldute erabilpenik? Yes, of course. They can be used, for instance, as rubber for tires. They can be used as impact modifiers or redispersible powders. But probably the application that is most close to all of us is their use as waterborne dispersions. I'm sure that all of us, we have used this white glue while we were doing artwork in the school. Okay, this is a waterborne dispersion, and I'm sure that many of us have painted our walls from our houses with waterborne paints. Okay, these have these polymeric dispersions. Okay, what happens when we apply this polymeric dispersion into the paper or into the wall? Okay, the water it contains starts to evaporate. So when the water evaporates, particles come closer together, and at some point, they deform, filling all the voids, and they produce a continuous film. Okay? This film can be sticky in the case of adhesives, or can be hard in the case of paint. Okay? What determines if it is sticky or hard? It's the components of the polymer, those monomers, are the ones which identify which is the properties of that polymer. And that is mainly given by its glass transition temperature, or TG, okay? Which determines the temperature at which the polymer gets soft, okay? So in fact, the difference between the temperature at which the film is being formed and this glass transition temperature is going to define the rate of these two last steps. So if we form the film at a temperature that is higher than this softening point of the polymer will be in a soft state. And when the particles come close to each other, they will be able to deform and to create an homogeneous and good film. This is the case for adhesives. But if we create the film at a temperature which is lower than this softening or glass transition temperature, the particles, when they come close to each other, they will be hard, and they will not be able to deform and form the continuous film. Okay, so this is what happens with hard coatings. And here we reach to the film formation dilemma, which says that hard films cannot be obtained from waterborne films cast at room temperature.
So the question is, and when I paint my walls with waterborne paints, then the paint is hard. What happens there? The question is that in commercial paints, some plasticizers are used. These plasticizers are organic molecules that help this interdiffusion, okay? But at the same time, they are again organic molecules as the ones I wanted to get rid of in my PhD, okay? So one of the lines of our research is to try to avoid these plasticizers. And I'm going to show you 3 methods that we have used to perform this task. La primera de ellas es la utilización de oligómeros, ¿vale? Los oligómeros son cadenas de polímero más pequeñas que actúan como lubricantes de las cadenas más largas y favorecen la formación de film a menor temperatura. Dicha temperatura de formación de film se puede medir, por ejemplo, en una superficie metálica en la que hemos depositado nuestro látex y en la que aplicamos un gradiente de temperatura. A bajas temperaturas no tenemos film, a altas sí, y la transición es lo que llamamos temperatura mínima de formación de film. Como se puede observar, en este trabajo que realizamos, la inclusión de dichos oligómeros favorecía la reducción de esa temperatura mínima de formación de film 9 grados, obteniendo films duros, pero a temperatura ambiente. La segunda aproximación se basa en la hidroplastificación, ¿vale? Si añadimos monómeros funcionales como el ácido metacrílico o el ácido itacónico, que contienen en su haber grupos ácidos que son hidrófilos, estos grupos ácidos lo que hacen es favorecer la absorción de agua del polímero, lo cual hace que esté más blando y se pueda formar el film. Como se puede ver en la siguiente imagen, cuando intentamos formar film con látex conteniendo estos 2 monómeros, en el primer caso, que solo contenía un grupo ácido, el film no llegó a ser continuo, ¿vale? Se pueden ver los cracks, mientras que para el ácido itacónico sí que conseguíamos un film continuo. Finalmente, en algunos casos, ninguna de estas 2 aproximaciones es suficiente y hace falta llegar al entrecruzamiento químico para obtener una mayor dureza de los films, lo cual se consigue incluyendo funcionalidades diferentes en diferentes partículas que cuando mergen y reaccionan producen un film duro que, por ejemplo, son más resistentes al bloqueo. As you can see, all these research lines are fundamental research, but which is very close to the industrial application. And as a proof of it, I would say that we are running since year 2000 the industrial liaison program on polymerization in dispersed media. This program, initially established by Professor Asua and Professor Leiza, gathers a number of companies producing this kind of products, which may be competitors among themselves, but which have similar research areas, and they finance our PhD in these areas. In fact, since 2020, we have had around 40 PhD students that have made their PhDs in this consortium. Eta doktoretza ikasle hauek dira hain zuzen ere gure taldetako alde garrantzitsuenetariko bat. Ikusi dezakezutenez, munduko leku ezberdinetatik datoz gurera, aniztasun hori batzen saiatzen gea, eta behin doktoradutza jaso eta mundura dijoazenean lanera, gure unibertsitatearen leloa esaten diegu. Eman eta zabaltzazu. Mila esker. Eskerrik asko, Paulis irakaslea. Hitza ematen diot Euskal Herriko Unibertsitateko erretore jaunari.
2025-2026 ikasturtearen irekiera ospatzeko ekitaldia dugu Gipuzkoako kampusean. Ekitaldi berezia, irekiera guztiak hala izaten baitira. Baina gaurkoa are bereziagoa hainbat arrazoirengatik. Batetik, gure taldearen lehenengoa delako. Bestetik, ekitaldi solemne hau, kanpoaldera, kampusera, kimika fakultate ondoren, ekarri dugulako, unibertsitatea gizartera eta are gehiago gerturatzeko horrek dazkan arriskuekin. Eta hirugarrenik, gure unibertsitateak banatzen dituen urrezko domina ematea berreskuratu dugulako, gaurko egun handiarekin bat eginez, 3 itzal handiko pertsonei emanaz. Este curso, 8.790 estudiantes comienzan sus estudios en la EHU, a falta de contabilizar la matrícula de la sexta ordenación, hoy mismo. Nuestro primer mensaje es para ellas y ellos. Ongi etorri eta eskerrik asko unibertsitate publikoaren aldeko apostua egiteagatik. Kalitatezko hezkuntza jasotzeko konfiantza eman digute ikasleek. EHU publiko izateak herri osoak parte hartzea esan nahi du. Zerga bidez jasotzen den diruarekin finantziatzen den heinean. Este carácter público de nuestra universidad acentúa nuestra responsabilidad de ofrecer una enseñanza excelente. Todos los colectivos de la EHU asumimos este compromiso. Estudiantes, profesorado y personal técnico, administrativo, de gestión y servicios. Komunitate zenari eusteko giltzarria elkarlana da, eta horretarako Euskal Herriko Unibertsitate komunitatea osatzen dugunok bat egin behar dugu. Pertenentzia eta harrotasun sentimentuaz ari naiz, kidetasunaz. Ikasleen eskutik ekin genion bideari Euskal Unibertsitate Publikoaren jaiarekin Leioan eta ikasturte honetan hemen Donostian ospatuko da. Con el mismo espíritu de orgullo, de pertenencia, hemos renovado la imagen de la universidad, dando mayor relevancia al logo que nos regaló Chillida y se ha compuesto EUNENECOAC, con la vocación de convertirse en nuestro himno junto con el Gaudeamus. Euskal Unibertsitate Publikoak protagonista izan behar du herri honek dituen egungo naiz etorkizuneko erronkei erantzuterakoan, baita auzi globalen aurrean ere, bakea eta elkarbizitza, transizio ekologikoa, eraldaketa digitala, pertsonen zaintza, justizia soziala, berdintasuna, inklusioa eta erronka demografikoa, hots, konpromiso soziala. Unibertsitatearen erantzukizun soziala arrazionaltasuna defendatzean ere badatza. Pentsamentu kritikoa, askatasuna eta sormena, kultura bultzatzen. Bai eta desinformazioaren eta negazionismoaren aurka borrokatzen. Kontrastatutako, egiaztatutako datuetan eta argudioetan oinarritzeak benetako zilegitasuna ematen dio unibertsitatean egiten dugun lanari, gizarteari aurrera egiten laguntzeko, atzean inor utzi gabe. Zabaltzen dugun ikasturte berri honetan iparrorratz izango ditugu unibertsitateko komunitatearen beharrak eta zaintza batetik, eta EHUren erronka estrategikoak bestetik. Ahaztu gabe, nondi gatozen eta nora joan nahi dugun. Trayendo a colación el mensaje utópico de Katixa Aguirre en nuestro programa electoral, gure unibertsitatea, Euskal Herriko Unibertsitatea utopia bat da, berez. Eta ez genuke ahaztu behar, zenbat sakrifizioen ostean lortu dugun. Con este espíritu de entrega iniciamos el curso 25-26, nuestro equipo rectoral y toda la comunidad universitaria en torno a 3 ejes. Los presupuestos para 2026, un plan estratégico 26-28 y los nuevos estatutos con vocación de perdurar más allá de nuestro mandato. 2026ko aurrekontuei begira lanean hasi gara. Unibertsitateak dituen premien diagnosi zorrotza egiten, beharrak zeintzuk eta zertarako
zehazten. Aurrekontuen negoziazioan elkarrizketa zintzoa eta leiala, datuetan oinarritutakoa proposatzen diegu EHUko komunitateari eta jaurlaritzari. Para elaborar nuestros primeros presupuestos estamos realizando el diagnóstico detallado de las necesidades que tiene nuestra universidad. Infraestructuras, recursos personales, cuidado de las personas y un plan de digitalización para agilizar la burocracia, entre otros. Compartiremos este diagnóstico con todos los centros y los presentaremos al Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación, teniendo como método la cooperación leal y honesta y como meta la suficiencia financiera y el uso eficiente de los recursos. 2026ko hasieran, 26-28 estrategia plana adostu nahi dugu, hau ere elkarlanetik eta entzute bira baten emaitza bezala. EHU kideon ekarpenak jasoz ditugun erronka nagusiei erantzuteko. Eta EHUko estatutu berriak 2026an onartzea esperu ditugunak, lantalde bat eratu dugu horretarako, bai losuren baldintzei gure behar eta izaera bereziari egokitzeko. Ikas eta iker zentroen autonomia areagotzeko asmoz. En este empeño nos coordinaremos con el Departamento de Educación, Universidades e Innovación para armonizar los nuevos estatutos con el proyecto de ley del Gobierno vasco. Unibertsitatearen barne autonomia defendatzen dugu, gure buruaren jabe izan eta gure komunitate akademikoaren autogobernua sendotu nahi dugu. Unibertsitate publikoak baliabide egokiak behar ditu goi mailako ikerkuntza sustatzeko, kalitatezko ikaskuntza, irakaskuntza bermatzeko, divulgazioa eta ikas eta lan baldintza duinak eskaintzeko. Lurraldean errotuta mundura zabaltzeko gure ikurrak dioen bezala, eman eta zabaltzazu. Paulis irakasleak ondo gogarazi digun bezala. Azken finean, bikaintasuna erdiesteko. La excelencia es una de nuestras metas. Liderar el sistema universitario vasco y ser una universidad de referencia a escala europea e internacional, no solo por su posición en el ranking de Shanghái, y por el que agradezco y felicito a toda nuestra comunidad EHU, su dedicación coloca a Euskadi en el mapa mundi del conocimiento, sino también por las redes internacionales que estamos impulsando con los campus transfronterizo, atlántico y transoceánico. Unibertsitate honek sare erraldoia du munduan barrena eta Europan Enlight aliantza estrategikoa egun oso konsolidatua, datorren ikasturteko hildo hauetan lan egingo dugu bereziki. Mugaz gaindikoan UPPA eta Nafarroako Unibertsitatearekin, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin, ere elkarlanean eta gure bazkide nagusi den Bordeleko Unibertsitatearekin 10 urteko lankidetza oinarri duen mugaz gaindiko kampusaren baitan. Arku Atlantikoaren baitan unibertsitateen sarea eta ere bai lantzen arituko gara. Boise State University sortze bidean den itsasgaindiko kampusa. Latinoamerikar graduondo sarea. Hiroshima eta bakearen aldeko unibertsitatearen sarea. Eta dagoeneko ari gara lankidetza berriak lantzen. Astelenean hartuko ditugu esaterako hemen Cardiffeko unibertsitatetik ikasle eta irakasle eta ordezkari talde bat. Gure realitate soziolinguistikoan unibertsitateak jokatzen duen papera ezagutzera datoz. Jakitun baitira, hizkuntza plangintza zehar lerro izateko lanean ari garela, euskararen inguruan ardaztutako eleaniztasun harmonikoa sustatzeko. En esto también buscamos ser referentes en la normalización del euskera, en su uso y en proporcionar a nuestra sociedad egresados capaces de trabajar, por lo menos, en nuestras 2 lenguas oficiales. Por ello, hemos adquirido, entre otros, el firme compromiso con el Departamento de Salud de asegurar la formación de calidad en medicina en euskera. Con la ayuda de nuestro comisionado de salud global, nos marcamos el objetivo de ofrecer las prácticas clínicas también en euskera en los 3 campus, para lo cual habrá que contar con profesorado euskaldun, siguiendo el 4º plan rector de euskera, con sendos planes de gestión y de uso que compartiremos este otoño tras recabar las propuestas de nuestra comunidad. Idazkari nagusiak aipatu ditu ikerketa eta transferentzian Euskal Herriko Unibertsitateak eman dituen urratsak eta izandako emaitza bikainak.
Hildo horretan lanean jarraituko dugu eta badira hainbat proiektu horretan lagunduko dutenak. Donostian gaudela baliatuta aipatuko ditut, Gipuzkoako kampusean abieraziko den Basque Quantum proiektua eta informatika eta kimika fakultateak sustatzen ari diren Mila Kuantika. Esku artean ditugun proiektuekin guztiak ere elkarlanean urrats kuantitatibo eta kualitatibo handia emango du unibertsitateak eta Euskal Herriko herriak, herri osoak. Halaxe egin du ere bai hitz zentroak. Hau ere hemen Gipuzkoako kampusean hitz katedraren aurkezpen ofiziala egingo da datorren astean, adimen artifizialaren eta euskerazko hizkuntza eredu irekian urrats irmoak ematen jarraitu dute. Uda honetan arlo horretako inbertsore handi batekin akordioa lortuta. Bejonde izuela eta balio beza zuen lanak gure hizkuntza alor guztietan ere zabaltzeko, eman eta zabaltzeko. La profesora María Paulis ha mencionado ya el 50 aniversario de nuestra Facultad de Químicas, mientras nos adentraba en el mundo de los polímeros, recordando la importancia de la investigación básica. Sabemos que tiene unos retornos importantes en el PIB y en la generación de conocimiento susceptible de ser transferido, pero ¿sabemos medir su impacto sobre la sociedad? Intuitiboki behar badakigu edo halaxe uste dugu, baina ez dugu kuantifikatu. Horretarako propio sortu dugu zuzendaritza bat. Ez da bakarrik neurtzeko irakaskuntza, ikerkuntza, divulgazio edo transferentziarena, baita helburu ditugun mikrokredentzialena edo bizitza osoko ikaskuntzarena ere. Ezagutzaren gizartera transitzatzeko, unibertsitate publikoak ezinbesteko gara eta modu egokian finantziatzeko boteren publikoek egiten dituzten inbertsio guztien artean, zientzia, ikerketa, berrikuntza eta unibertsitatera bideratzen dena lehenesteko orduan, horixe ere neurtu eta zehazteko beharra sentitzen dugu, baita intangible diren beste balioetan ere. Zientzia askea kasu, unibertsitate publikoaren beste bandera, berritzaileak izaten jarraitu ahal izateko, ikerketa askatasunean lan egitea ezinbestekoa delako. En estos tiempos de incertidumbre, la ciencia es uno de los activos globales más valiosos que tenemos y debe protegerse, ya que el retorno de la inversión en ciencia no tiene parangón con ninguna otra inversión. Las universidades son los centros de conocimiento donde se siguen criterios racionales y científicos para testar las hipótesis y propuestas. Así se respeta la libertad académica y de investigación y esto es incompatible con los límites a las temáticas de investigación. Exige un acceso abierto al conocimiento y resultados para la investigación, Open Science, bases de datos, publicaciones, bibliotecas, museos, cooperación entre todas las instituciones del conocimiento, superando la competencia entre ellas. Para ello se deben asegurar entornos cooperativos y abiertos, y el apoyo público a la investigación debe incidir en su carácter abierto, transparente y de acceso abierto para toda la humanidad. El conocimiento debe compartirse y debe contemplarse como un bien público, un bien común, inseparable de la libertad. Nadie como la universidad pública representa estos valores que definen nuestro modelo de sociedad. Precisamente los valores de este modelo de sociedad europea, abierta y solidaria, vienen perfectamente representados por las tres personas que condecoramos hoy. Personas que admiro profundamente. Iríbar era mi ídolo desde pequeño, seguro que el de muchos de vosotros también, y vosotras seguramente. Garaikoetxea fue el lehendakari, con Echenique de consejero, cuando se creó nuestra universidad, y siempre he compartido su proyecto de la Europa de los pueblos. Y Balluerka ha sido la primera rectora en femenino de nuestra universidad, en cuyo equipo tuve el honor de dirigir EHU Gune. Egitasmo horiek guztiak, irakaskuntza, ikerketa, transferentzia, modu hutsalean geratuko lirateke askatasuna, elkartasuna eta gizatasuna alboratuko bagenitu. Eta horien garrantzia azpimarratzeko ikasturte honetan, gizatasunaren baloreak gorpuzten dituzten pertsonei omenaldia egiten diegu, urrezko dominak emateko ekitaldia berreskuratuta. Idazkari nagusiari ematen diotitza berriro, Gobernu Kontseiluak hartutako erabakiaren berri eman diezagun.
Nekane Balluerka Lasa. Berak esana da dena zordiola EHUri, baina Euskal Herriko Unibertsitateak asko ere zordio Balluerka Lasari. Are gehiago, unibertsitatearen oinarri diren formakuntza, irakaskuntza, ikerketa, transferentzia eta kudeaketarekin egoki baino egokiago bete du. Errektore izan genuen 2017-2021 urteen artean, eta erakutsi zuen bere talentuari jarraiki ikertzeko talentua unibertsitatearen nortasuna oinarri da, eta horren alde lan egin zuen. Trabajó junto con su comunidad por llevar esta universidad pública a la excelencia. Lidergoan ere, badela nor erakutsi dute ikerkuntzaren Euskadi sariak. Respondió con rapidez ante la pandemia del COVID, garantizando las clases a través de la plataforma EHU Edonondik. Aintzindari izatea tokatu zitzaion. EHUren 45 urteko ibilbidean unibertsitateak izan duen lehenengo emakume lehenmazaina. Izan da eta inpronta feminista ezartzeko baliatu zuen. Bere beste pasioa alboratu gabe, euskararekiko konpromisoa. Jose Angel Iribar Kortajarena, asko eta askoren idolo izan zen, eta da, ídolo más allá del Athletic, portero del equipo desde 1962 hasta 1979. Entrenó a equipos inferiores y además de dirigir a la Euskal Selekzioa. Pero su grandeza le llevó a ser mucho más que jugador de fútbol. Llegó a convertirse en símbolo de Euskal Herria. Gure unibertsitatearen ikurraren sortzaileak ere miresten zuen, eta betikotu zituen bere eskuak txillidak. Konpromiso sozialari lotutako eskuak hain zuzen. Euskarari emanak, kirolkidea euskarazko lehenengo hiztegia sortzeko. Eta beti kirola, balore eskola gisa, bikaintasun profesionala ez doala gizartarekiko konpromisoaren aurka adieraziz. Handia oso eta humil, gertuko, herriko, erro eta nortasun handiko gizona. Carlos Garaikoetxea Urrizar. Gernikako estatutua onartu ondorengo lehenengo lehendakaria izan zen eta egokitu zitzaion herri honen erakundetzea sustatzea eta hala egin zuen. Dirigió el gobierno que tuvo la responsabilidad de crear nuestras instituciones, proceso en el que abogó por la creación de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, Euskal Nortasun Kultural eta Nazionalaren alde. Hezkuntza, formazioa eta pertsonaren garapen intelektuala oinarri. Europeísta convencido, se volcó en la defensa de una Europa de los pueblos cuando por compromiso y en coherencia con sus principios se hizo a un lado y lanzó su propio proyecto político. Eta politika aktibotik aldenduta, eutsi zion herrigintzari eta bakearen alde lan egiteari, jarrera etiko irmoz. Por todo ello, por su compromiso e ingente trabajo en favor de nuestra universidad pública, el euskera y la política entendida como herramienta de construcción, horregatik guztiagatik merezi dute hirurok EHUren Euskal Herriko Unibertsitatearen urrezko domina. Nik lelo bat aukeratu behar izango banu, Euskal Herriko Unibertsitateko leloa aukeratuko nuke. Eman eta zabaltzazu. Nik uste dut unibertsitatea publikoa gizartearen motorra dela, gizartearen ardatza dela, eta gizartearen aurrerapenerako elementu nagusiena dela.
Euskal Herriko Unibertsitatea feminismo instituzionalaren erreferente bihurtu da. Eta arrobi lana egiten du emakumeak goi-mailako hezkuntzara eta hortaz maila goreneko jarduera zientifiko eta profesionalera irits daitezen. Uste dut jendeare errekitan dagoela berriro danak inungo oztoporik gabe biltzeko eta aurrera eramateko euskarako jalduen bultzada hori emateko. Tenemos muchas esperanzas puestas en vosotros. Hay que entrenar y también importante, también estudiar. La constancia en el trabajo es muy, muy importante. Letxetik atratzete gauzak esan, eta esan bakarri, nagoela bete-beterik, pozez, ikusita gaina dauen nire familia eta bihotzeko lagun handiak. Eskertu danari. Jaungoikoaren aurrean apalik, Euskal gainean zutenik, Azaren montaz, Gernikako zuaizpean, nire agindua ondo betetzea zin nabit. Dentro del proceso de institucionalización de nuestro pueblo, reviste trascendental importancia el afianzamiento de la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea. Esta es la institución que deseamos, una universidad enraizada en la sociedad vasca que contribuya a afirmar nuestra identidad y que lo haga asumiendo la condición internacional de la ciencia y de la investigación. Oso hunkigarria izan zen, adibidez, Gernikara joatea eta han hitzaldi bat botatzea gure aberria eta gure autogobernua eta gure eskubideak errebindikatzeko, gure eskolak eta gure irakaskuntza euskara ja berriro berpiztea saiatu naiz eta gutxienez gauza bat aldarrikatuko dut konplejorik gabe, beti konsekuente izaten saiatu naiz eta nik uste dut lortu dudala. Ondoren, Miren Nekane Balluerka Lasaren hitzak atriletik eta domina ematea. Lehendakaria, errektorea, sailburua, errektore ohiak, lehendakari ohia, herri agintariak, unibertsitateko komunitatea, egun on guztioi. Ohore handia da niretza eta aitorpen hau jasotzea. Oso hunkitua nago eta bihotzez eskertu nahi diot errektore jaunari eta errektoretza eta gerentziako talde osoari EHUko horrezko domina jasotzeko ni proposatu izana.
Gobernu Kontseiluari ere eskertu nahi diot proposamenari erabateko babesa ematea. Ez dago norberaren etxean jasotako aitorpena, baino poz handiagorik. Garaiko etxea eta Iribar jaunak bezalako giza eta profesional mailako bi pertsonekin batera jasotzeak are handiagoa egiten du aitorpena. Garaiko etxeak gure autogobernua eraiki zuen, itxaropenez betetako nahi berriei ateak pare-pare zabalduz. Ez daukatitzik berak Euskal Herria nazio gisa aitortua izan zedin egindako lana eskertzeko. Iribar jauna, Euskal Herriko enbaxadore ezin hobea. Kirola ametsak sortzen dituen indar gisa ulertuz, apaltasuna, leialtasuna, zintzotasuna eta adiskidetasuna bezalako balioak goraipatu ditu. Niretzat biak erreferente handiak zarete. Aitorpen honekin batera, bidelagun izan ditudan pertsona eta erakunde askoren oroitzapena datorkit. Pertsonen lorpenak handitzen diren neurrian, eman beharreko eskerrak ere areagotzen dira, erlazio estua baitago bien artean. Eskerrik asko nire ama eta aitari, Sari eta Iñakiri, jakin mina lanarekiko erantzukizuna eta Euskal Herriarekiko atxekimenduaren garrantzia ulertarazteagatik. Eliri eta Iñakiri, Aizpa eta Nebari, eskerrak eman nahi dizkiet beti nire alboan egoteagatik. Eta bereziki nire senarrari, Bittorri, nire proiektu pertsonalak eta profesionalak eskuzabaltasunez garatzen laguntzeagatik eta niretzat mugimendu feministak emakumearen duintasunen aldeko borrokak daukan garrantzia ulertzeagatik. Amaia, Eider, nire bi alabak, EHUko ikasle ohiak eta EHUz arro biak. Zuek zarete nire bizipoza. Eskerrak baita ere Ordiziako Janguren Instituto Publikoari, Psikologiako Fakultateko kidei, eta bereziki gaur aitorpen hau eskaini didan erakundeari, Euskal Herriko Unibertsitateari. Nire hazkunde profesionalaren erantzule nagusia gure unibertsitate publikoa da. Urrezko dominarako errektoretza taldeak prestatu zuen memorian, irakaskuntza, ikerkuntza eta kudeaketa goraipatzen dira. Arlo intelektualean uztertzen diren 3 esparru hauetan ilusioz lan egin dut. Oso gazte hasi nintzen psikologiako fakultatean eskolak ematen. Eta aitortu beharra daukat, 35 urteren ostean, eskola bakoitza gazte nintzenean neukan ilusio berberaz ematen jarraitzen dudala. Ikasleek asko irakatsi ditate nire ibilbidean zehar. Nire ustez, irakasleek zintzotasun intelektuala oinarri hartuta, gure ikasleengan ezagutzarekiko grina eta espiritu kritikoa piztu behar ditugu. Guzti hori lortzeko irakasteko pasioa erakutsi behar dugu. Eta irakaskuntza ari naizenez, ezin dut aipatu gabe utzi pandemian komunitate unibertsitario guztiak erakutsitako jarrera bikaina. Argi esan dezaket, pandemiak agerian utzi zuela EHUko irakaslek pasioz erakusten dutela baita egoera zailenetan ere. Ikerkuntza izan da nire beste grina bat. Hemen ere ezagutzarekiko pasioa funtsezkoa da. Pasioz egiten ez diren gauzak ez dute etekin honik ematen. Ikerkuntza ona egiteko osagai desberdinak daude. EHUk eskaintzen duen testuinguru motibatzailea da horietako bat, non jakintza lor guztietako ikerkuntzak balio berbera daukan. Finantzaketa da beste funtsezko osagai bat. Publikoki eskertu nahi diot Eusko Jaurlaritzari Euskadin ikerkuntza egiteko jartzen dituen baliabideak. Eta ikerkuntzaren kalitateari eragiten dio beste osagai bat talde lana da. Euskal Herrian naiz Euskal Herritik kanpo beste ikertzaile batzuekin egin dudan elkarlanak asko aberastu nau. Bihotzez eskertu nahi dizuet, urte askotan zehar nirekin lanean aritu zareten Qualiker ikerketa taldeko kidei. Lorpenak guztionak dira. Gure ikerketa Euskal Gizartearen zerbitzura jarri dugula ikusteak guztiz asebetetzen nau. Hori da unibertsitate publiko baten kideok egin behar duguna eta hori da nire ustez EHUk egiten duena. Nire ibilbide akademikoan, irakaskuntza eta ikerkuntzaz gain, unibertsitateko zuzendaritzak leku nabarmena bete du. Eskerrak eman nahi dizkiet nire errektorei, Iñakori eta Iñakiri. Lehenengoari, nire dekanoa izan zen Arantza Azpirozekin batera, unibertsitate honetan zuzendaritza ardurak hartzera bultzatu ninduelako. Bigarrenari, errektore izaten saiatzeko behar nuen konfiantza eman zidalako. Biak izan zarete ikaskuntza iturri eta eredu. Halaber, eskerrak eman nahi dizkiot Ebari, nire lekukoa ausardia zartzeagatik. Eta bihotzez, eskertu nahi dizuet nire errektoretza taldeko kide guztiei, eta zuen taldetako kide guztiei, nonbait egongo den gure Arturo Muga maiteari ere,
agintaldi osoan zehar egin zenuten lan eskerga eta niri eman zenidaten babesa. Jantzi akademikoa alde batera utzita, elkarrekin ospatu nahi izan duzue zuena ere baden urrezko domina. Me siento muy orgullosa de haber sido la primera mujer rectora de nuestra universidad, la EHU, una universidad que, a pesar de gozar de reconocimientos internacionales, como estar entre el 2% de las mejores universidades del mundo, según el prestigioso ranking de Shanghái, todavía no tiene, a mi modo de ver, la visibilidad que le corresponde en nuestra sociedad. Me van a permitir que rememore brevemente por un momento mi etapa como rectora. En una intervención pública, utilicé el cuento de Edgar Allan Poe, La carta robada, como metáfora de la presencia de la EHU en la sociedad vasca. En el cuento de Poe, la policía busca afanosamente una importante carta que se halla en el domicilio del ladrón que la ha robado. Nadie la encuentra, a pesar de realizar exhaustivos registros, porque la policía explora en su búsqueda los rincones escondidos, los agujeros, los lugares más secretos. Pues bien, la carta en cuestión se hallaba absolutamente accesible en un tarjetero dispuesto en el salón de la vivienda. El cuento narra con perspicacia cómo las cosas más evidentes nos pasan desapercibidas y cómo nos empeñamos en buscar lo importante, lo evidente, allá donde nos encuentra. Como señaló con acierto uno de mis antecesores, la supuesta invisibilidad de la EHU es producto de su abrumadora implantación en la sociedad. Lo que se destaca en otras entidades o instituciones, una rueda de prensa, unas jornadas de trabajo, una iniciativa cultural, resulta en la EHU, en la nuestra, un grano de arena en una playa inmensa repleta de toda clase de actividades. Nuestra universidad es una constelación de investigaciones, publicaciones, clases, congresos, informes, contratos. Es un volumen de tal magnitud que, paradójicamente, se hace más difícil de ver y de apreciar en su justa medida. Nuestra universidad ha formado a más de 350.000 personas en un territorio de algo más de 2 millones de habitantes. Es un verdadero referente, no solo en formación, investigación y transferencia de conocimiento, sino en el impulso de valores como la democratización del conocimiento. Si yo accedí a la educación superior fue gracias a la universidad pública. El feminismo, la defensa y la promoción del euskera, la inclusión social o la denuncia de barbaries como el genocidio que, ante la insoportable complicidad de demasiados estados, está sufriendo el pueblo palestino. Estos son los valores de nuestra universidad, valores que promueven una sociedad más culta, más crítica y, sobre todo, más justa. Una universidad excelente, pero no elitista. Una universidad enraizada en nuestro pueblo, pero abierta al mundo. Y una universidad a la que he tenido el privilegio de servir como rectora. Estoy segura de que, gracias al esfuerzo de todas las personas que la integramos, con la dirección de este equipo rectoral y con el apoyo de nuestro Gobierno, lo será también en el futuro. Por todo ello, no puedo concebir un reconocimiento de más alto nivel que el de mi casa, la EHU. Amaitzera noa, eta horretarako Jose Miel Barandiaranen esaldi labur eta eder bat aipatuko dut. Izan zirelako gara. Ni naizena eta erdietsi ditudan lorpenak pertsona askoren meritua dira. Gaur ohore handiz jasotzen dudan urrezko domina pertsona askoren lanaren uzta den bezala. Eskerrik asko zuen arretagatik eta batez ere urte hauetan bidelagun izan zareten guztioi. Mila esker. Eskerrik asko, Balluerka irakaslea. Ondoren, Jose Angel Iribar Kortajarenaren hitzak. Kaixo, eguerdi on danori. Bueno,
nekaren hitzak entzun da gero honi zer esan behar dut. Dana berdin. Ojala oki nolako burua esateko berak esan duen gauza guztiak, on guztiak. Eta bere emaitzak. Bueno, ni esango dizut, agintari jaunak, eskerrik asko etortzeagaitik, dan hori. Eta, nire bilbidea oso ezaguna da. Orduan berriro hemen esatea, gaur uste daite, pixka bat zeba dela. Ez dakit, ez nago preparauta dizkiziz, hitz egiteko, benetan. Eta berari entzun da gero, bere... Bueno, bakarri izan da. Oain hemen sentitzen naiz, Albert Camusek idatzi zuen moduan, la soledad del portero ante el penalti. Hori, zeagate, holan nago, zeagate. Kriston gola sartu ikasue, eta bueno, zein godugu eskerrik asko. Eta Carlos Garaikoetxea Urriza jauna, lehendakaria, zurea da hitza. Lehendakari, erretore, jaun Andreak. Mila esker Euskal Herriko Unibertsitateari bere erretorearen gidaritzapean ohore handi honegate. Nik badaukat beti obsesio bat. Gure hizkuntza, euskara, behar bada, hegoaldean jaio nintzenean. Horregatik euskaraz esan nahi dut. Lehenengo eta behin, mila esker Euskal Herriko Unibertsitateari bere erretorearen gidaritzapean ohore handi honegatik berriro diot. Beti izan dut argi nazio aurreratu batek unibertsitate bikaina behar duela, bai irakaskuntzan, bai ikerketan. Adibide argi bada ere lagun zait izena ateratzen.
Beti izan dut argi nazio aurreratu batek unibertsitate bikaina behar duela. Bai irakaskuntzan, bai ikerketan. Bere herriaren giza garapena, garapen ekonomikoa, kulturala eta sozialea sustatzen duena. Mundura zabalik dagoen unibertsitatea bere sustraiak ahaztu gabe, arreta berezia eskaintzen dio bere hizkuntzari euskarari. Nire ametsagia bihurtzen lagundu duten guztioi horregatik. Aipamen berezi bat, nire lagun Etxenike hankasartze bat egiten hasieran, baina berari zor diot kezka hori euskararen garrantzia eta altxor bat izan da herri honentzat olako jendea gure zuzendaritza, herriaren zuzendaritza izatea. Mila esker eta agur bero bat.
lehendakariak, Eusko Legebiltzarreko presidenteak, Gipuzkoako diputatu nagusia, alkatea, sailburuok, herri agintari eta ordezkariok, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea, Euskal Unibertsitateetako errektore eta ordezkariok, irakasle eta ikasleok, eguerdion guztioi. Lehenik eta behin, zorionak. Zorionak Garaikoetxea lehendakariari, Jose Angel Iribar jaunari eta Nekane Balluerka errektorea izandakoari gaur jaso duzuen urrezko dominagatik. Zorionak bihotzez. Ondo merezitako aitortza. Jaso ezazue baita ere Euskal Gizartearen aitorpena eta eskerrona. Zaila da, oso zaila da bilerrotan Euskal Gizarteari egin diozuen ekarpena laburbiltzea. Euskal ikurrak izan zarete hirurak. Gure ikurrina munduan zehar zabalduz eta ospea emanez. Nekane Balluerka, errektorea. Euskal Herriko Unibertsitatea eraldatzeko bidean funtsesko papela bete duzu. Prestakuntzan eta ikerketan jauzi kualitatibo eta kuantitatibo nabarmena bultzatuz. Horrekin batera gure unibertsitate publikoaren lema hartu zuen, lehen emakumea izan zara, gure patroia. Ez da erresa gero langa hori gainditzea noski. Ez da erresa besteak beste, zoritxarrez, oraindik ere, egiturak ez direlako lagungarriak emakumeak ardura postuetara iristeko. Zurea bezalako ibilbideak eredu dira gizarte eta herri bezala oraindik aldatzeko eta hobetzeko dauzkagun gauzetarako eta gaietarako. Benetako demokraziak ezinbestean eskatzen duelako berdintasuna. Erabaki guneetan emakumeen eta gizonen presentzia orekatua izatea. Jose Angel Iribar jauna. Gure herriarekin, kirolarekin, konpromiso sozialarekin eta euskararekin erakutsi duzun maitasun eta etengabeko lana balioan jarri ditu Euskal Herriko Unibertsitateak. Bat nator, era bat. Euskara Espainetan duzu beti, gaur bezala. Zure Irribarre amaigabearekin batera, gaur bezala. Kirolaren balio honenak ordezkatzen dituzu. Talde lana, konpromisoa, sakrifizioa, errespetua, nortasuna, baita saiatzeak eta parte hartzeak duen garrantzia ere, lehiaren mundu honetan. Hori guztia gaztetxoei transmititzen saiatzen zara, azki da gazte horiek nola behiratzen zaituzten ikustea, zure lana ezin hobeto betetzen duzula jakiteko. Atletiken eta futbolaren ikurra ez ezik, Euskaldunon ikurra eta referenteare bazara. Eskerrik asko zure bilbideagatik. Carlos Garaikoetxea, lehendakaria. Joan den ekainean, zuri eta zure gobernuari ajurianean eskainin genizuen omenaldian, esan izuna errepikatuko dut gaurkoan. Gure herriaren izenean, bihotzez, eskerrik asko. Ez da erresa, zure ekarpena bi hitzetan laburbiltzea. Gernikako estatutoa, kontzertu ekonomikoa, Euskal Herriko Unibertsitatearen sorrera, Euskararen legea, Euskara batuaren aldeko apustua, Ertzaintza, EITB, Osakidetza, ABE, edota Euskotren abiaraztea batzuk aipatzagatik, industria politika lehen sektoreari bultzada edo 83ko uholden osteko Euskadiren berreirikitze hori. Beste era batean esan da. 40 urte irauntzuen Tulen ilunetik atera ostean, Euskadiko seme nafarrazaren lehendakari maitia, guztion ilusioa eskutan hartuta, zuk eta zure taldeak ondamendian zeuen herri hau altxatzeko bidea eraiki zenuten Euskal Abertzaletasun demokratikoaren sokari jarraipen eredugarria emanez. Eta gure autogobernuaren gainean Euskal Nazioa eraikitzen jarraituz. Eskerrik asko benetan. Las tres personas premiadas representáis la excelencia a la que aspira Euskal Herriko Unibertsitatea, nuestra universidad pública. Pero, ¿qué significa la universidad? Entiendo la universidad como un espacio de libertad y pensamiento crítico, donde se pueden y se deben confrontar y debatir ideas o pensamientos diferentes,
Pero cuando se impone el dogma, el insulto o la agresividad sobre la epísteme, la universidad pierde su razón de ser. ¿Y qué significa excelencia? Y sobre todo, ¿es posible llegar a ella? Seguramente cada uno podríamos ofrecer una definición distinta. Ahora bien, todas y todos convendremos que abarca aspectos clave como la calidad académica, la investigación destacada, generación de conocimiento avanzado, infraestructuras de referencia, vínculo y compromiso social, internacionalización o innovación y mejora continua. En definitiva, la excelencia universitaria implica que la institución cumpla con sus funciones básicas y lo haga de manera sobresaliente, manteniendo siempre un fuerte compromiso con la formación integral de sus estudiantes y con el avance de la sociedad en la que debe estar enraizada. Hablamos de un concepto vivo que cambia con el paso del tiempo. Hablamos de una aspiración a la que aproximarnos de manera continuada. Euskal Herriko Unibertsitatea está dando pasos firmes, como atestigua el logro de mantener su posición entre el 2% de las mejores universidades del mundo, es decir, entre las 400 mejores universidades del mundo según el índice de Shanghái. Esta posición es un indicador de la mejora de su calidad, de la aportación científica de su comunidad, si tenemos en cuenta que durante los últimos años, además, las universidades chinas han escalado posiciones, desplazando a otras muchas occidentales hacia puestos inferiores. No es fácil entrar entre las 400 mejores y mucho más difícil es mantenerse. Por eso es imprescindible trabajar cada día por la mejora de los resultados, con ambición, perseverancia e ilusión, asumiendo la responsabilidad que a cada uno nos corresponde. El curso que hoy inauguramos será fundamental en la consecución de los resultados que esperamos. Marcará el devenir de las universidades vascas durante los próximos años y, en algunos aspectos, me atrevo a decir que décadas. Y debemos tener dos hechos muy presentes. Por una parte, a comienzos del próximo año se iniciarán las tareas para la elaboración del nuevo Plan Universitario Vasco. Este es un hito que establecerá las líneas generales de las políticas públicas durante un cuatrienio. Y, por otra parte, este curso se iniciará la tramitación de la nueva Ley Universitaria Vasca. La actual data de febrero de 2004, ha cumplido razonablemente bien los objetivos para los que se aprobó y, sin embargo, el mundo ha cambiado mucho desde entonces y también lo ha hecho Euskadi y sus universidades. Compartimos desde el Gobierno la ambición de que la nueva ley universitaria configure un modelo propio que obtenga el mejor rendimiento posible de la diversidad y complementariedad que caracterizan al sistema universitario vasco. Un modelo, por lo tanto, que optimice sus resultados en términos de generación de conocimiento avanzado, que sea capaz de ponerse al servicio de la prosperidad de la sociedad vasca, del bienestar de su ciudadanía, de su sentido comunitario, de la profundización democrática y de la cohesión social. Azken urte hauetan, Euskal Herriko Unibertsitateak heldutasun akademikoa irabazi du. Bere jarduerari erreparatzen badiogu, datuek erakusten dute, batetik, kalidade goreneko prestakuntza eskaintzen duela, eta bestetik hainbat esparrutan bikaintasuneko zientzia garatzen duela. Nazio aurreratu batek, unibertsitate aurreratua behar du, eta Euskal Herriko Unibertsitateak ezinbesteko ekarpena egin izan du gaur arte. Horrelekuko da, besteak beste, ikasketak amaitu dituzten ikasleak arrakasta osoz txertatzen direla gure lan merkatuan. Sarbide profesional hori ez litzateke posible izango, ikasleek jasotako prestakuntzak ez balitu beharrezkoak diren kalidade estandarrak beteko. Eta horrekin batera, kalidadezko prestakuntza bermatzeko ezinbestekoa da bi adierazle behar bezala uztartzea. Batetik, ikasle potentzialei eskaintzen zaien plaza kopurua, noski, eta bestetik, erakundeak bere irakaskuntza jardunari behar bezala erantzuteko duen gaitasuna. Bildurri gabe, esan dezakedu, Euskal Herriko Unibertsitatea dela, ziurrenik, estatuko unibertsitate publikoen artean ikasketa eskaintza eta eskaria hoberen lantzen dituena. Izan ere, ikasleen ia 3 laurdenak lehen aukeren hautatutako ikasketak burutzen ditu, hau ez da kasualidadea, urte askotan gauzak ondo egin behar dira emaitza hauek lortzeko, eta beraz, nire
eskerrona baitare aurrekoei egindako lanagatik. Bikaintasuna helburu duen unibertsitate eta gizarte bat arrakasta lortzetik askoz ere hurbilago egongo da. Eta mundua ikusteko modu hau etengabe elikatu behar dugu. Bizi dugun errealitate aldakor eta ziurgabe honek asmatzea eskatzen digulako. Eta amaitzeko, jakintzaren, errespetuaren eta adimenaren egoitzan gaudelarik, bi hitz, Ukrainako eta Palestinako herriak sufritzen ari diren basakeria publikoki berriz ere gaurkoan ere gaitzesteko. Jaso dezaten gu guztion elkartasuna, Euskal Herriaren elkartasuna eta babesa. Bizitzaren eta giza eskubideen aldeko printzipioak etengabe defendatuz eta zabalduz, giza eskubideak eta pertsonak erdigunean jarriz beti. Eman eta zabaltzazu, helburu hau betetzeko asmoarekin, hasiera ematen diot 2025-2026 Euskal Herriko Unibertsitateko ikasturte berriari. Eskerrik asko. Une oro. Espero dut espioi bat ez izatea.
Qui ante nos